nakaliang jonga kum nongelam jongka NCP beri kumju presiden di sana ngawan ni mentasi po sadar police station ngawan banbu ya kan ka FAR 6 tahun ni Sunil Diodar Bodairu nongelam jong di RSS nongelam jong BGP nomor ya kejengkeran lap-lap jong apo kejenialan kabalong apo bentet di nakaliang jongi ngimsola pediang ya kejengkeran jong nomor ba kani kejengkeran jong kalong romba wan pensit niam bang ni po hari kasih jongi bat sim kabu ya kajeng lui jongi kasih jongi ting kumbasip kenma hong ni angni po hari kasih jongi bon ba ki ki religion ki bangi ong mo ki niam ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki balong niam tri ki balong niam kasih borok ngidon nyamani lanjut angni kat bamon injudan kum kata kanu kajing ya kedokti lane kata kajing guru ra ti kene pelong ingi bangin mi chakmat ru bangin pendram jur ba kondam ya kene samar bakla kata sya kata mat yong yang yu kasih kamtam kumukustan ti kumbo ukuran mau uang ba lada puli haki skul Kristen ti pihak ban puli ru ya kakot ba lada pipil ya kot ba kamat sulpil kasayan sulpil kata ka bam lalong babon kita khar kilik puli haki skul Kristen yung kum kasinan tanis di Sin Maghreb kiwan top 10 kita khar kiwan syakmat kemudian patung kata bohong bah puli khotbaan sakir tak ig brokat kaditang kajing keran lap-lap kajing wanra kajing wanialam bakala jong hang ni po rekasi jong namar mangi barokat nilakum siparang ni ig balong niam tre ki balong niam kasih ki balong Kristen nilakum sipara prakasi yang ni abang ngidan kanu ru nyateli ngilong prakasi ngidon baik kanu nyatrekam lang baik ndai kajing le jong ni kalong ba kapan sosi kapan ketangun sim kamtam ya yangi kipat Kristen kamtam ingi kasih lay ibadan han po kari kasih jong tinga penram jor ya kani pat nakaliang jong ngada pai apa ya ba ngidai ban kamiu di ban ra hang ni ba de ban clarify ru ya kajing keran jong ndai ban clarify kani kajing keran jong barokhat ya kai ka bola keran hapo atau video barokhat ka ba la submit lang ya ka video hapo using la ong ba ide ban ra de ban kem ba de ban yalam sini ba de ban clarify barokhat di habede bat kani ka kamtam bau de brio jong ka RSS brio jong ka BGP di ngalai nakaliang ka BGP ru kala pa ya ka message ba de banunwan ban pensyai lani ban panma ngai tangkata kam ni nakaliang jong ngun nomor bau de nongelam jong ka BGP ude kidai nakaliang jong ka BGP kidi ban khat yu harni ko state jungi bode banwan ban clarify machukut tang hakapan map nomor kini ki bro nakapor sa kapor ini ginangway ginwan balance start ya konsya jungi nginang periang do kata kada ke jengkwa jungi kayak gitu kalau saya jelaskan itu kayak lihat KPR kiong lagi gitu KPR ngelap halang di kopi gitu nangnya dengan apa sih pres nomor bang nge-mention baik ya kayak ke bawah ukuran mau nomor bawah ukuran tomet buat keren job yang Kristen kita di bawah ke bang mention itu karena nakaliang dipulut sama lada kim nakaliang dipulut lada kim leeng ngini syakmat ini nyewer lang gipajba nyewer lang bat kiseng halang ru nyewer kumjuru nakaliang kayak sepi dan ni syakmat nyendra ada kapanar plakat banlet antai po office jang BGP ru marbau deu dekat jang BGP bengin lan kabas ngulung oleh bay wat ya ka sarkar punta ti nyai ba ka sarkar ka ngabjar kamong dan yu selendat beli bekiting ban ni syakmat ban keren